Skawele kwele masanil. Chiwahune wachayubal país kane kumam Jesucristo. Kane hiet kawele hunelne. Akomam ayek eyeto, ayek apasek eto. Kane kumam Jesus ibieh kano. Yucham chahul kushin. Chikal wach kane ayach mamin. Yet hunku altu mas Christos pa pay Jesus un anima ayash kayil jabilgin. Mas ay hahan kanon ay pay. Taas di choche chishe inanteni. Jesus mas ok school yin. Kayon kap mas tena kamas yalong pay. Chiwoche anchahan. Ayman kamas el kun yash kayil jabil tuyin. Kamas sakbi kanaho. Ayat mas yalon tohs babay. Jesus mas kamwal yalon kampay. Kampay magsel chala. Asanshin yechi chosh chaho. As choshap ay cham ahcha. Kachalten yuh asakilal. Setietal tsip ilkanoh yuh cham Moises. Asha paskung winaktu. Mas koli yalon el setietal masetoh. Shan yuhtu Jesus kam rachishe wal yap niokor pa ikonop. Yuhtontu chikan kanjina pait inantakili. Abaitu chi ap niok pai ep chititok pai kesh konop. Kane komam Jesus. Chihal wach kane ayach mamin Jesus.